inshuti za NCTV nizere ko muri amahoro muherereye mwese. Abari muri Amerika ndabasuje cyane, abari mu Burayi ndabasuje cyane, abari muri Afrika ndabasuje cyane. Inshuti mwese mukunda NCTV ndabakunda nanjye. Muragahoraho kandi nongera kubasaba nabibutsa gukora subscribe. Nimugajya muri ikiganiro mu gitambuke mudakoze subscribe. Tureba umubare mwinshi w'abantu barebye tugasanga ni wo munini kurenza abakoze subscribe. Guys, turabinginze kubw'imbabazi z'Imana ni mudusupportinge kuri ako kantu gato. Mujye mureba ikiganiro mukore subscribe, niba mwarayikoze mufate ikiganiro mu gisharinge abandi nabo babashe kungukira mu byo tuzuba twaganiriye. Murakoze cyane ubwo muza gukora subscribe mukanasharinga mukanalikinga, ibyo biradushimisha cyane. Nkibisanzwe niwo mukobwa wanyu Cecile ndi imbere yanyu ndongenda garutse mbazaniye ibyiza byinshi. Icyo gusa musabwa muri mumbwira muri comment mumbwire ngo dushaka iki. Nanjye ndi intumwa yanyu nzagenda amagerere buri hamwe hose mbashe kubaheza amakuru yuzuye atariho ibihuha n'ibindi. Kuri aka kanya ndongenda garutse mu buzima bw'umubyeyi, mu buzima bw'umumama ari we wese, mu buzima bw'umupapa ari we wese. Ni munyakire mu nkunde mbakunde dukundane muri make. Kaze cyane kuri channel yacu tubashe kubana. Uyu munsi wa none nazanye gatopiki gato cyane, gato kajaniranye no kuburyo wakubaka urugo rugakomera. Tumaze iminsi myinshi tubona ingo nyinshi zisenyuka, tubona ama divorce menshi, tubona urebye mu nkiko kenshi ubwo urashobora gushitsanga impapuro za divorce arizo nyinshi kurenza izindi zose. Rero muze tubane ku kantu gato ko kwigisha kandi muze twigane. Niba gukumva biraguhiriye ukumva ni byiza ubiheze mugenzi wawe turebe ko twakubaka ingo, kuko n'ijambo riravuga ngo tubana karamata. Kubana karamata ntago ari ukuvuga ngo mubane igihe gito mukore divorce. Rero divorce ntago ari nziza. Muze tubane tumenye uburyo twakubaka ingo zacu zigakomera mukazabana karamata nk'uko umwami yavuze. Murakaza neza. Twabashaka ibintu bigera nko kuri 7 bishobora kuguha kubaka urugo neza kandi rugakomera udasenya. Icambere urugo rwawe rugomba kuba rutunze Imana. Nshuti zacu, nimutunga Imana, uri umugabo uri umugore, uri umukobwa wifuza uri hafi kubaka, uri umuhungu uri hafi kubaka, ikintu cyambere mu rugo rwawe n'utunga Imana, taho bizahera ko ushobora gusenya urugo. Rero divorce ntago ari nziza. Mutunga Imana mu ngo zanyu, nimuzitunga muzajya mwibuka ijambo ryayo yavuze ngo mubana karamata, bitume mutaja kwakisha ama divorce mu nkiko. Ico ni ikintu cyambere mu ngo mwese mugomba gutunga Imana. Imana niyo ya mbere igufasha kuba utasenya urugo rwawe ngusange ngo ama divorce yabaye menshi. Ikintu cya kabiri, ugomba kuba uvuga neza mu buzima. Niba uri umugore n'umugabo mubanye mu nzu, igakuganiriza mugenzi wawe neza, umuvugishe neza, n'umusabe ikintu cyose kimuvugisha n'urukundo, yumve ko muri we harimo urukundo. Kuvuga neza, ijambo ry'Imana riravuga ngo kuvuga neza bihosha uburakari. Nuvuga neza takizatuma urugo rwawe rusenyuka, kuko buri gihe uzavuga neza undi nawe kwakire neza, urugo rwanyu rukomere. Rero mugore, mugabo, mukobwa, muhungu, abahungu n'abakobwa bifuza gushinga ingo, abagore bamazemo igihe n'abamaze igihe nk'icyanje, mwese mwige kuvuga neza. Vugisha umugabo wawe neza, vugisha umugore wawe neza. Kuvuga neza bihosha uburakari, bizatuma wubaka urugo rutajegajega. Ikintu cya gatatu, kubaha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwa bagore mwe mwubahe abagabo banyu, ariko bitavuze ko abagabo nabo bagomba gutesha agaciro uko kubaha kwacu tuba twabubasha. Rero mu rugo iyo habayeho kubahana, umugore akubaha umugabo, umugabo nawe akamwubaha, muri make iyo habaye mu bwubahane, ni gake cyane ko ushobora kumva ngo urugo rwasenyutse, kuko ntibashobora kuja mu kugeraho basenya urugo mu gihe bombi umwe yubaha undi, undi akubaha undi, akabona ko ari uw'agaciro. Muri ico gihe niwubaha, uzakomeza urugo rwawe ruzakomeza rusa n'urwubatse ku rutare. Ikindi kintu hano twabonye, ikintu gikomeza urugo tirusenyuke, ni gahunda. Umuntu w'umugore muzima ugomba kugira gahunda, umuntu w'umugabo ugomba kugira gahunda. Buri iyo mwagize gahunda zitandukanye, umunsi ukaba uri kuri gahunda y'urugo rwawe, ejo ukayita hirya, uwo muri kumwe uwo mwashakanye arabangamirwa kubera ko ubishe gahunda y'urugo rwanyu. Muri ico gihe rero bizaza kubaganisha he? Ku ma divorce. Rero bagabo bagore, nimugire gahunda, mu gahunda nzima y'urugo rwanyu, mupange gahunda y'urugo. Nimwazubahiriza taho divorce zizava. Ikindi kintu twaje kureba ni imbabazi. Imbabazi zirimo ibintu bibiri. Imbabazi zirimo kubabarira, ukumenya kubabarira ugatanga imbabazi, no kumenya kuzisaba.
abantu buriya tuba twahuye dukuze, kuvuga ngo muje gushakana n'umuntu muwamukuze. Iyo muhuye rero ntiyaburaho kwa gukomanya ko amahembe, kwa kundi bavuga ngo izibanye ntizibura gukomana amahembe. Ntago muri abamarayika, nubwo tutazi ngo abamarayika babanye bate, ariko ndabizi ko mudashobora kubaho mutagira ico mupfa. Ico musabwa mugira imbabazi munazitange, musabe imbabazi munabashe no kuzitanga muri make. Rero umugore nukosereza umugabo wawe kugana kariko kose, aho gira ngo mubangamirana agende umutima w'ukomere ube nkibuye bitume mugeraho musenye. Genda uce bugufi usabe ati mugabo wanje mbabarira. Namwe bagabo nimureke kugenda ngo mwikomeze, nimugende muce bugufi mwe mwasaba abagore banyu imbabazi mugihe mwabakoshereje. Mugihe mwasabanye imbabazi nta cyatuma urugo rwanyu rusenyuka. Ibyo bintu ntibishoboka. Mugihe mwumvikanye umwe akose agasaba imbabazi, urugo ntabwo rushobora gusenyuka. Ikindi kintu, kwihangana bikuye muri ibyo byose. Umugabo arashobora kuba adafite Imana, wowe uri umugore ukaba ufite Imana. Ico ngico mugihe wacihanganiye ntabwo uzasenya urugo rwawe. Umugabo arashobora kuba atagira kubaha. Ibyo byose wowe igihe wowe wubaha ugomba kubyihanganira uri umugore, cyangwa se uri umugabo nazo umugore wawe adashobotse ukabyihanganira, kuko kwihangana niko bikubiyemo ibi byose, bikubiyemo imbabazi. Utasaba imbabazi, mu gihe utansabye imbabazi uri umugabo wanje, iyo ndeba ibyo ngibyo jewe ngomba kwihangana nkavuga ati umugabo wanje niko ateye. Wowe uri umugabo wabona singusaba imbabazi kandi mpora ndi mu makosa, ukavuga ati umugore wanje niko atereka nihangane. Kwihangana gukubiye muri ibi byose, bivuga ngo ugomba kwihangana. Ni wihangana ntibishoboka ko ashobora kuba divorce. Ico kintu mukizirikane, mwihangane mu ngo. Urugo no kwihangana, urugo no gushikama. Urugo iyo wihangane ukihanganira imiyaga yo hirya no hino, ukihanganira ubukene, ukihanganira amagambo y'abantu, ukihanganira uwo mwashakanye uko ari kose, nta cyatuma utubaka urugo ngo rukomere. Icanyuma ngarukiyeho, ugomba kuganira n'umupatina wawe. Ugomba kugira bese ibiganiro. Urugo ni ibiganiro, mukagera igihe niyo mwaba mutumvikana, niyo mwaba mwiriwe mutameranye neza, tuzereka abana, tubyereka abaturanyi, tuza hagera igihe ushaka umwanya w'ibiganiro. Niyo waba ugira kwihangana, ariko iyo hatabana igihe cy'ibiganiro ngo mugire kuba mwaganira, ibyo byose ni ubusa. N'ubundi nibyo dusanga bituganisha ku ma divorce. Ngana ku musozo ntabatindiye cyane, ijambo novuga mwabagore mwe, mwabagabo mwe, mwabakobwa mwe, mwabahungu mwe mwifuza kubaka vuba cyane, reka mbabwire ikintu kizabakomereza urugo. Kuko ndakeka nta muntu uva iwabo agiye kugira ngo azasenye. Buri wese aja mu rugo avuga ko azarurambamo, ariko barabasenya si uko baba bishimye, ahubwo nuko biba byagenze gukira zose bakaba babyubahirije. Nimwubahirize biriya byose, hanyuma muzazanira resulta nziza. Ndabizi muzanshimira. Gerageza ukore nka bine muri biriya, ndabizi urugo rwawe ruzagenda neza. Niba ubaba uri mu buzima buri wa mugore we, niba ubaba uri mu buzima buri wa mugabo we wumva ushaka gusaba divorce, ndabizi ko nugerageza bino bintu bizagenda neza, kandi uzisubiraho wumve kugomba kubana n'uwawe unamukunda. Rero murakoze, nongeye kubasaba ngo ikiganiro nikikuryohera usharinge mugenzi wawe, wandike muri comment utubwire tubutaha uzakora ibingibi. Murakoze cyane, nibuke mukore subscribe, mukore share, like na comment. Muri inshuti nziza, ndabakunda cyane. Ciao ciao.